will bayar all my commitment, bayar all my utility bills. Satu lepas dah settle, I akan letak dalam investment lah. Itu je. Normally half of it I will save it in my account, and maybe half of it for food. Banyak juga komitmen. So now adalah saving maybe 20-30% daripada gaji every month. Banyak towards shopping. Lepas tu beli semua yang kehendak. Kalau ada duit lebih, bolehlah simpan. Kalau tak ada, tak ada. Saya manage financial saya dengan mengasingkan komitmen, kemudian saving saya dan juga duit ekstra untuk setiap minggu. I akan amalkan lah 50-30-20. 50 for spend, 30 for investment and 20 for simpanan.